Ik heb een zelftest. Ito un dia di enseñansa, busco ito oferecendo turso maestro lang. Itambe ting invitado lang, iting outro schoolbestuur lang tambe ko ta participa. Dia ja ita pa duna no sene nang upgrading, di lokal ng tahasi, bonito trabaho ko ng tahasi. Alla vez pa motivar nang ko diferente workshops nang ko nang pro inscribir nang mes. E ora gran parte ta enseñansa. Itong aporte di escola na enseñanza di país Aruba. Ela começa 8h30, o grupo tá grande, então enloop tá basta largo. Anto agora que nang beting bo parte merdia, com tá workshops nang, anto tá baita 3 horas. Bom, boting lezing, sei bo poscoe pele, e boting 6 workshops. Você né outra banda também nós tem 2 localidades. Na aqui nang nang inscreving online. Escola está se junto com o seu partner de Holanda, com onderwijs en onderneming. Dus specialisten dan kunnen bezig te doen in workshops dan, de experten dan de Holanda. Nós temos IPA de sala grande, esse é workshop de IPA e nós temos mochila creativo também de Aruba que te doen een workshop.